iti masaksakit, ken madagdag sinan. Kaya't mukadi iti makangeg dagiti naimbalitukan asasaon ni Aputay nga Yesu Kristo. Narud, adduyan iti programa nga napauluan, saning-i iti sakaanan iti Dios. Babaen iti grupo iti United Christian Outreach Ministries Incorporated nga idadauluan ni Pastor Concordio Dong Aninyon iti Barangay 8 Acosta, City of Batac, Ilocos Norte. Saning-i iti sakaanan iti Dios. Dumngeg ka iti aldaw ti Domingo, alas 2 aginggat alas 3 iti malem. Saning-i iti sakaanan iti Dios. Dumngeg ka ket inka maliliwa. Your God to thee, oh Lord, how great thou art, how great thou art. Come on, church, lift your voice to the Lord. Then sings my soul. Yes, you deserve it, Lord. Hallelujah. Oh, listen to the voice of our heart, Panginoon. You deserve all the highest praise, Lord God. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, we just want to encounter you, Lord God. How great thou art. How great thou art. Oh, we praise you, God. Then sings my soul, my Savior God, to thee. I encourage you, brethren, don't hold back. Just praise our living God. Oh, He's here right now. Oh, your presence is here, Lord. Oh, you are worthy of all our praises, God. Oh, then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. Oh, you are worthy, Lord. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. You are worthy, Lord. How great thou art. Oh, you are worthy, Lord. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul. Yes, Lord. Hallelujah. You are worthy, Jesus. Oh, you are worthy, Lord. Hallelujah. How great thou art. How great thou art. Oh, we praise you, Lord. Then sings my soul.
all the praises belongs to you, Lord. You are worthy, Lord. Hallelujah. Come on, church. Give him all the praises. The best clap offering to our Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So itangarod at tiyempo kakabsat. Idulin tayo pa ilang dagiti phones tayo or anything that could distract us, because at this moment it is now time for us to listen to the words of the Lord. Kat itangarod kakabsat, makisarita ni Apo kada tayo, babaen ti panangaramat na iti resident pastor tayo, Pastor Dong Anin. Ita kakabsat, no dati bibiyayo, pagukrad kayo kanya kakabsat iti libro iti Acts chapter 12. Kaya't ko ti makisarita kada kayo about from chains to freedom. From chains to freedom. Chains nga C-H-A-I-N-S. Chains. Chain. Awan S na? Adansa? Glory to God. So from chains to freedom, the miraculous deliverance of Peter. Kunana dito, now about that time, Herod the king stretched forth his hands to vex certain of the church. And he killed James, the brother of John, with the sword. And because he saw it pleased the Jews, he proceeded further to take Peter also. Then were the days of the unleavened bread. And when he had apprehended him, he put him in prison and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him, intending after Easter to bring him forth to the people. Verse 5. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. And when Herod would brought him forth, the same night Peter was sleeping between 2 soldiers, bound with 2 chains, and the keepers before the door kept the prison. And behold, the angel of the Lord came upon him, and a light shined in the prison. And he smote Peter on the side and raised him up, saying, Arise up quickly. And his chains fell off from his hands. And the angel said to him, Gird yourself and bind on thy sandals. And so he did. And he said unto him, Cast thy garment about thee, and follow me. And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but thought he saw a vision. And when they were past the first and the second ward, they came unto the iron gate that leadeth unto the city, which opened to them on his own accord. And they went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. And when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surety that the Lord hath sent his angel and hath delivered me out of the hand of Herod, and from all the expectations of the people of the Jews. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered
together praying. And as Peter knocked at the door of the gate, a damsel came to hearken named Rhoda. And when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness, but ran in and told how Peter stood before the gate. Verse 15, they said unto her, Thou art mad. Agbagtit kan samutun, kunadaking kuana. But she constantly affirmed that it was even so. Then said they, It is his angel. Tay anghel na kunada. Verse 16, but Peter continued knocking. And when they had opened the door and saw him, they were astonished. But he, beckoning unto them with the hand to hold their peace, declared unto them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, Go shew these things unto James and unto the brethren. And he departed and went into another place. Now, as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers what was become of Peter. 19. And when Herod had sought for him and found him not, he examined the keepers and commanded that they should be put to death. And he went down from Judea to Caesarea, and there abode. Ni Apo Diyos, ti madaydayaw, ti panakaibasa ti sa una kakabsat. Madaydayaw ti Apo. From chains to freedom. Dati imbasak kada kayo about the deliverance of Peter. Kakabsat. In the first place, muyo ni Peter, ni James kini John, agkakapartner da gito. They were partners. Kukuyog da. So nga madimalapdan ita tangad da gitay kung kunada nga BFF. Mamati kayo? Amuyo BFF? Wow. Best friend forever. Amuyo ti super best friend ko, my wife. Kung nakengkuha na itay, I was yak. Panganakam kasar. Nakapink mo in love sa mo man ni Mrs. kung kunak panganakam ti kasar kung nakengkuha na katkatawa. Sa pailad da, basit nga hairpin na diya. Nagiti talo gagayam da nagito. Peter, James, and John. Kadagiti nga talo, these three link with Jesus. Nailink da. Naidikit da unay kini Apo Jesus kakabsat. Giti talo. Malagip ko, nga iti Matthew chapter 20. Ada dati mother ni James kini John. John Mark dati kakabsat. Ni John Mark. Hanga ni Mark John anga aninyon. John Mark baliktad. Imbagana kini Apo Jesus, napanda kini Apo Jesus nga ada request da. In Matthew chapter 20, ada request na rati mother. Mabalin ka di Apo nga. Ito nung mapaumay ka di pagariyam ka dagiti duwang anak ko kag tugaw danto tamakat digid kim makanawan mo. Madi mabalin. Tila ang nakaitudan na, dahil ang ni amak laang ti makabalin nga mangi kabil no sinuntog tugaw di makanigid kin makanawan ko di pagariyak ko na ni Apo Jesus. Ngam no may papan kida ti mabalin nyo ka ti uminom iti kopa nga inumak kanti bautismo nga pakabautisarak uwan Apo kunada. So dagiti talo kakabsat Peter, James and John dagito
indeklarada nga noan niya ti pakatayan ni Apo Jesus isumot ti pakatayan da. Matay da gapukin ni Apo Jesus. So, natungpal. Natungpal kakabsat. Ni Peter kata natay, na ilansamot iti cross, pero upside down. Nakingato jay sakana. Oo. Nakingato jay sakana. Kahit kung ibaga kada kayo itata, iti-rating nga kongregasyon. Sino dati nga Roman Catholic dito? May I see your hands? Please. Ingato yo. Ingato kong. Thank you. Amuyo kadi apeng agsasign tayo ti cross? Do you know the reason why we signed the cross before? Pagkakitaan lang, Roman Catholic ka, di ba? Pero actually, iti prayer meeting mi imbagak neto, kahit kung ibagat ti kongregasyon itata. Ti panag-sign ti cross, inverted cross deta. Inverted cross. Nakingato jat atidug. Detat atidug nakingato. Aramidan ti Pope deto. Kitaan yun to ta YouTube noon niya ti meaning ti inverted cross. Kakabsat. Grabe. In honor to the devil. In honor to the devil. Kung nadagiti na saririt, ti pampanunot na, panunuton, ti mapantiyan, ti subo, ti makatigid, ti makanawan. Nagitila ang angaw da dayay. But actually, already jay Black Mass nga mararamid iti October. Kakabsat. Mass in honor of the devil. So, dapat maamuan tayo tipudno. Katipudno, uwaya-wayaan na tayo. Amen. You will know the truth and the truth shall set you free. So, rigiti talo, the intimate experiences, nakita da the Mount of Transfiguration ni Apo Jesus, nagbaliw di langana, napan ni Elijah kini Moses, di abay na, tapno tikas ta ket liniliwada ni Apo Jesus. Already jay balay ni Jairus kakabsat. Amo yun ni Jairus. Adanatay nga member ti pamilya na, sinagid ni Apo Jesus, nagbiag. Amen. Then ije Gethsemane, nakita da no kasanop pa nagkararag ni Apo Jesus. James, Peter, and John. So talagang associated do unay kini Apo Jesus dagito. So dito, ni Apostol Santiago na tayo, he was killed by the sword. So, sino nang papatay king kuha na? Herod, ni Herodes. So nga pangaasiyo, tadiyo kadi pampanagan ti apu kuyo nga Herodes. Killer. Yadaduma, adagi panagan ti anak da, wano apu ko da, Judas. Ngam in English da, Jude. Ngam adamot Jude nga nasingpot, adamo Judas kakabsat nga naagom ti pirak. So nga tanong maliklikan, di ulat ay pampanagan ti Judas. Amen. Now, natay ni James and Peter was captured. Kabuti pan nakatay ni Apostol Santiago kakabsat ket naragsakan dagiti Hudyo. No. The first persecutor kadagiti Kristiyano, Jews. Hudyo kakabsat. Isuda ti umuna nga nang persecute kadagiti Kristiyano. Hudyo, the Jews. Kasi di daawatan ni Apo Jesus. Di daawatan. Di da inawat ni Apo. So nga uri basahin nyo di Acts chapter 3, kakabsat, nakita dalang arudan ti ebidensya, nga di lumpo, ngagpalpalama, ije ruangan, kat naagasanan, makapagnan, haanan, ngagpalpalama, kaya napay nga surutan ni Apo Isusan, di da pay lapatyan.
Adalang arot ebidensyan. So the people pleased. So dito yan, nagbaling nga popular ni Herodes. Kakabsat. Ti sumaruno, the feast of the unleavened bread, ija ito nga mapapatay ni Peter. Supposed to be, patayan dan. Nga maday naramid ti church. Verse 5. Peter, therefore, was kept in prison. But prayer was made without ceasing of the church unto God for him. So makita tayo itata dito about the importance of prayer. About the importance of prayer. Madiam mo ni Peter, nga damangi karkararag keng kuana. Hindi na mo. Kasi natiliwan, at dadyo nagpagbaludan, kat 4 squads, ti agay ay 1 ije pagbaludan. No 4 squads, 4 times 4, 16 soldiers, maximum security compound diyan na. Kasla mo la kriminal ni Peter, naya kakabsat. Parang kriminal. Habi nagatuti agbantay. Ka-preacher laang. For squad. So, and when Herod would have brought him forth, the same night Peter was sleeping between 2 soldiers bound with 2 chains, and the keepers before the door kept the prison. So that the first, verse 5 and verse 6, kakabsat, Peter was in prison. He is asleep to the dangers ahead of him. Ang muna nga mapapatay tumutang kasi natay ni Jameson eh. Di partner na, natayon. Ang muna nga, di pa nang tiliw daking kuwan, isarunuda nga patayon. Ngam na pintas latat turog na. No amuyo nga da kayo, matay kay ti sumarunong aldaw, makaturog ka pa nga ta, si Sadele. Sino mayat titurog na kada kayo, no muna nga patayin da ito no mamisang aldaw. Makapangang ka pa nga ta. Brother Ronel. Ore kasano, itid na amin nga na imasal, letson, kada igado, adobo, amin nga kay ayo mo nga sinamitan, kada amin-amin ang. Siguro awan makuti, Brother Hector, adapay makutim, amom nga patayin da kan. Brother Benji, makapangang kapay nga ta? Makaturog kapay nga ta? But Peter, kita nyo ni Peter, nagmayat turog na. Whether we live or die, we belong to the Lord. Nagmayat turog ni Peter. Kita nyo, ti kina-importante ti kararag. At dati, inayon ko kidati outline ko. There are 2 distinct ministries in prayer. There are 2 distinct ministries in prayer. 1, ministry unto the Lord and ministry unto the people. Agministro tayo para kini Apo. Dapat ni Apo may ayo kada tayo. Kat no may ayo ni Apo Diyos kada tayo, into no agministro tayo karagiti tao, dagiti tao may ayo dan tumag. Tono agministro ka kadagiti tao nga di mo na ayo ni Apo Diyos, pati dagiti tao di dan may ayo ken ka. Iso nga importante ti kararag. Importante unay. Iso nga, once nga nagkararag tayo, nakisarita tayo kini Apo, before nga agtrabaho tayo para kadagiti amin-amin nga tattao, whatever we do it heartily as to the Lord and not to man.
Iso nga dapat umununa ni Apo. Iso mo lang imbaga na, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So the ministry unto the Lord should come ahead of ministry unto the people. Umununa. Yun una tayo lata ni Apo. Put God first. Isa nga, idinaamuan dagiti Kristiyano. Nga naibalo din ni Peter, ana inaramid da, they got together. Nagtitipon da, timay sa lugar. Ana inaramid da kakabsat. Prayer was made without ceasing of the church unto God for Peter. Nag-intercede da. Intercession. Intercession, you are pleading to God in behalf of others. Kasaritam ni Apo, haang nga paraking ka, para ka rigiti sabsabali. Iso nga, ti intercessor, si bibiyag. Kat intercede na, para ka rigiti si bibiyag. Tano ti intercessor kat na tayo, awan pulos ti kararag ng mapan kini Apo Diyos. Kakabsat. Kasyan na kami, nga managbasol, manipo dita, kinton oras ti papatay mi, amen. Ikakasin na kami ang managbasol. Natay, di pagkarkararagan da. Di intercessor da natay. Kati, glory. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Buhay ang Diyos natin. He is asleep to the dangers ahead of him. Agmaya nga turugan. He is often asleep to the chains that hold him. Uray nakakawar, maya lataturog, apay. Amen. Nakakawar. Nakakawar, dagiti ima na. So, adalang aro diyo nagpagbaludan nun, nakakawar pa'y laang. Imagine. Hamuyo kakabsat. Adu ti tattao itatta nga magmagna, but spiritually, nakakawarda. They are chained. Anak nakakawaran da. Nakakawarda karagiti bukod da nga bagbagi. Kasi, madida maisurot ibukod da nga bagi. No nakaya dia bagi da, surut-surutan dalata. No para kini Apo Diyos, ang daming dahilan. Nung para bagi, maya lata, duming-duming mabalin amin. Dahil agiinom, huwag sumaruno akto. Baring may taraya ni bakit. Agaramit ti dahilan. Ang kami di jay, takwa. Ag-birthday, deta. Uri awan ag-birthday. Hintayin dyan simbahan. Ada trabaho, dyan masango. Maraming dahilan. The God of this world hath blinded the minds of the unbelieving that the glorious gospel of Christ should shine on them. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. The praying church. It is to any church credit to be a praying church. The church in the home that prays together stays together. Hallelujah. Only through prayer can we rid ourselves of sin and disobedient. So, kung dito ililipatan kakabsat,
Iti Acts chapter 13 verses 1 and 2, ada na isurat dito. The ministry unto the Lord should come ahead before the ministry unto the people. Now when they were in the church that was in Antioch, certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod to Tetrarch and Saul, as they ministered unto the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. While they were ministering unto the Lord through prayer and fasting, nagsaot espiritu ni Apo kadakwada, kakabsat. Pag sinaan nyo ni Saul ni Barnabas, amuyo ni dati Simeon nga mawawagan iti Niger, hanga ni Simon Peter kini Lucius nga taga Cyrene, black race na gito. Black race na gito. Taga Afrikada na gito. Kakabsat. Malagip yun na secret disciple ni Apo Isus nga nang bagkat DJ, uno nangala DJ, bangkay ni Apo Isus idinatay. Joseph of Arimathea. Sino pwede yan ang bagkat siya krus ni Apo Isus? Tulungan ka Apo kunana. O assignment yun. Black race na gito. Yeah. Tatao da nga napugot. Natatayag nga napugot. Yan. Glory to God. So, nuti pa nagministro tayo kini Apo kayon una tayo, agsaot Espiritu Santo ka na tayo. Ikan natin iti instruction. Kakabsat. Di kayo madanagan, basitan. Alas 11. So the praying church. In 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant. Your adversary, the devil, roaming around, seeking someone whom he may devour. Agsalukag kayo. Agsipot kayo. Tatikabuso nga diablo. Ket aglaw-law-law iti sibayo. Nga kasmay sa ngalyon nga ngumurnger-nger. Ket agbirbirok iti alununan na. Apay nga tanga ni tilyon tini in declare ni Apo Jesus nga ni Satanas ket he is just like a roaring lion seeking someone whom he may devour. Apay dinangal-ngalan ti pray na, apay tilmunan na. Amuyo ti layon nga nger-nger-nger. Lakayan unay deto yan. Ti layon nga nger-nger-nger, lakayan dayto yan. Nakapso dayto yan, isong nger-nger-nger. Tapang buteng na. Toothless dayto. Wala na siyang ngipin. Isong ano dagiti mabubuteng unay, gapo dayto nger-nger ti layon na, iso darigito ti alununan na, nangangal-ngalan, awang ngipin na nga raw. Kadetay layon, nga nakapigpig sa kakabsa, madiagununi, agininayad, agininayad. So, aging gana nga maasigan na. Ito no kan, masasidag day, madinto ang kutkuti. Kitain yun to kakabsat, ugali ti layon. Madi ang kutkuti, ito no asidag ang ngap. Hanggang nger-nger ti layon nga napigsa. Tilang nger-nger-nger. Dati lakayanan. Iso nga ni Satanas defeated fo. Ngam ga po yung nger-nger na ado pala mabuteng.
Greater is He that is in us than he that is in the world. Jesus is in us. Jesus is in me. Jesus is in you. And Jesus is in me. Amen. Hallelujah. So, only through prayer can we destroy the works of the enemy. From chains to freedom. The church prayer was made without ceasing. Eto na, without ceasing. Be sober. Be vigilant. Ano meaning ti sober? Kakabsat, i-flash mo, Ma'am Brother Joel, meaning ti sober and vigilant. Sober. I-flash mo na, brother. So without the power of the Holy Spirit, we can never overcome the enemy. We can never overcome the enemy. Isunga ko na dyan, kakabsat, you will receive power after the Holy Ghost shall come upon you. So the power of the Holy Spirit, umaylaan ka na tayo, numanagkarkararag tayo. Glory to God. Ni Sister Belie, riingan nak tayo alas 5. Makaturog ak. Sa pamti agree. Kagpakanti mano mo, kada baboy mo. No, makaturog ak. Imitay mo't bimaban, diyan mo makaturogan. Kaya kung nagsubli, adaman na kita ukra-ukrader nan, inturog ko man te, kita nagsubli, huy, alas 7! Kuna na. Glory to God. Nagmayat ti maturog, ay ano na lang main. Kalaking Peter, nagmayat turog na, orean muna nga matayan. Maturog lata. In our day, kakabsat, karigito itata nga panawal, ti kabusor, madiag sardeng, aglawlaw-law, agsipsipot ti alununan na. So, serious, sensible, and solemn. A sober view of life. Vigilant, keeping careful watch for possible danger or difficulties. Yun ang ibig sabihin ng sober and vigilant. Serious, sensible, and solemn. Vigilant, keeping careful watch for possible danger. So sabali ti meaning da nga duwa. Iso nga be sober and be vigilant kunana. Kakabsa. So ganad tayo. Anytime. Alununan na tayo ti kabustor no di tayo makasipot. Sipot-sipot, di makasipot, iso may supot kunada ka. Kaya kakabsa. Iso nga. Be careful. So, notice the result of their prayers. The angel of the Lord came upon Peter. The light shone in the prison. Who is the light of the world? John 8:12. Who is the light of the world? Jesus, I am the light of the world. He who follows me shall never walk in darkness, but shall have the light of life. So Jesus shone in the prison. The angel struck him by the side. Wake up. Tinuki na di bakra.
Mo yun ang kamayat titurog mo, tadamang isturbuking ka. Sino may ayatan nga maisturbo nga maturog? Agmuryot ka, di ba? Kamayat titurog. Tugkikin na tabar. Ay, na ni Sister Belia di Kalman. Makaturog ako una. Ano muna ta? Nagmaya pa naguyuyag ko. Hindi ko naalak titurog ko. Alak titurog ko. Huy, agreeing ka kada pa pananta. Huy, agreeing ka, may kamangan timigin. Mangang kailata, makaturog ako. Di ba? Nagsurun mo dati alam titurog mo, sada ka ringan. Kakaiso na nga makaturog ako, ringan nakpay. Ay, pangunay nga baka dito. Di ba? Pero ni Peter, muna, matay taong. Na, maturog ak kide, nakakawar. Ngayon kitain nyo kakabsat. Prayer was made without ceasing for him. Sino nagkararag? The church. Who are the church? The believers. Glory. Now, the messenger of God spoke to him. Hindi nakariing. What was happened? The chains fell down. Dagiti kawar na tinagda. From chains to freedom. Only through prayer can we destroy the work of Satan. Peter was delivered. Bind on thy sandals. So nakakawar, inika na digi jay sandal na, jay pallo ka ngamin jay Ilocano gagabsat. Madi makaturog siguro nga pallo ka, nakasapatos. Ni EJ, tayo inaunaan me. Hanggang po jay eskwela, makaturog, nakasapatos. Dildilawon ni Lola Sol na, awalat ha, nakasapatos sa maturog. Napanan ni David. Numangan ni David, madi mo makita diyang ipon na. Nagemma. Ni Joel, makita. Padadakim makmak. Ti kay maanda ni David. Hamang agnut-nut. No dadi na kayat. Agibilat. Kasi ni David, no ni Joel, no agibit. Wah! Kasi di ubing na. Ituloy tayo kakabsat. Peter delivered, verse 7 to 11. Bind on thy sandals, walk like a free man, from chains to freedom. Then anak ko na anak instruction, follow me. Surutan nak. So God's instruction, follow God's instruction. Whatever God's instructed us to do, please obey. Peter thought it was too good to be true. Sir mata deto yan, hangaus usto deto. Vision la deto, hangaus usto. Pinanunod na eh. Pero ang nakakapagtaka, they pass the gate. So kakabsat, idi nga nakaruwardaan, ijay landok nga ridaw, kakabsat, kagturungan ijay syudad. Kuna ni Peter, now I know of a surety. Amok, us-ustugayam dahil tinapasama kun. Nagpukawon di anghel ni Apo. Oh, glory. Sa dino na panan ni Peter.
Idi nga nakaruwar dya pagbaludan na panan na. Binirok na dagiti agkarkararag nga miyembro ti simbaan. Hello. Di inaramid ni Peter, dito ko maliplipatan, kakabsat, nga dagiti mangikarkararag kada tayo, intay mo makitipon kada kwada. Tapno makipagkararag tayo mo't. Amen. Searching out a praying church. Binirok na, nagiging agkarkararag. Without the word of God, you can never overcome the enemy. So Christians, including me as your pastor, leaders, should be men of prayer who bind Satan and who keep the church in unity of the Holy Spirit. So deliverance and healing occur through prayer. Deliverance and healing occur through prayer. James chapter 5 verse 13 to 16. Makita tayo ito, ti panakabalil ni Apong agtignay, babag ni ti kararag. Hanyo nga kasarsarita, hanyo nga in-entertainan diya kabusor. Diyo, no daragiti na demon possessed, diyo in-entertainan. Ung tanyo nga insigida, pumanaw ka, itinagan ni Jesus. Hamong in-entertainan. Diyak malipatan, ada napasama kada kami, diya tabog kakabsat, diya labos ti UCCP Church, diyan the Mrs. Bangkil. Bible study mi ni Brother Ricky Manglalam. Ada demon possessed. Bible study ni Brother Ricky, kinuyog ko lang. Napan iji sangunan, ikas out na. Ikas out na. Nagkidumot. Ilehens na. Amoy inarami di demon possessed. Idi mailehens, nagkumag. Linikos na ni Brother Ricky. Una na. Gabutan nakita nga kasya na pangko ginamatan, kakabsat, ginamatak di demon possessed. Agtal na ka, pumanaw ka king kuana, itinagan ni Hesus Kristo. Nakariing ni Brother Ricky, mulaga na. Tada di ilehens na awam mutun. So nga nood da demon possessed, diyo kasarsarita, di demon possessed, tanyaw. Adakad agungat nga, pumanaw ka ne. Di mo kaya tiyak, di pumanaw ko. No, hangakas dyan. Ay, wam, pambaram. Amen. Deliverance and healing occur through prayer. Oh, glory to God. Hallelujah. Iso nga, from chains to freedom. Naaramid lang dito. Babaan ti kararag, ti iglesia. Iso nga kakabsat, kayat ni Apo, nga waya-wayaan na tayo amin, freedom from sickness, freedom from the bondage of corruption. Grabe, ti corruption itata. Grabe. Dagiti binutusan tayo. Nga government officials. Almost all of them are corrupt. Pray for those who are in authority that we may live a quiet and holy lives. Oh, glory. Titrabaho tayo, mangikararag kadakwada. Hantayo nga nagkamali, nga nangibutos kadakwada kakabsat. Apay, imbagak nga dito nagkamali. Awan ti turay, ngahan nga impatugaw ni Apo. Itata. Ure kasano ti flood control ngay naramid ni Duterte, intuloy ni President Marcos. Madida na-contain di jay, danom nga umay. Inaramat amin ni Apo na ito'y pinagsasaruno na ti ado nga bagyo kadalayos. Tapno na-expose ti korupsyon.
Kat sino ti father of lies, sino ti father ti corruption? Ni Satanas. John 8:44. Asano ta? Pati COA. Finish project. Approve. Sinoag-approve? Si Telesia. COA. Sino tiag-approve? Grabe. Genesis chapter 6, ti tao, kurap akang kanayon. Because of sin. Nag-root cause na basol. Iso nga, amin dagito ini-expose ni Apo kakabsat. Iso nga, kararag tayo lata, keep on praying. Whatever happened, God is in control. So, importante ti kararag. Amin, adu, tiri, nakakawar. Magmagnada tita, nga ha, awan makitam nga kawar, but actually, narupa na gito. Kakabsat. Amuyo, private and public sector, adu ti kurap. Aduk kurap. Sorry to say. Kanyani sa amin nga agencies. Mangibaga kahit agency nga awang korupsyon na kakabsat. DepEd, Sara Duterte yun Di ba? Awan agency nga awan ti korrupt na. Ngamno da basol kakabsat, it's separate. It's separate. So nga, kararag lata. Importante ti kararag. So the ministry unto the Lord first, before the ministry unto the people. From chains to freedom. Maray dayaw ti Apo. So nga, kakabsat, itangal daw. Ti Apo, iti mangipakaawat kada tayo, tinaununag pay, nga kinasirib, kin panakaawat, tapno dagiti sa una kakabsat, ngayon tayo mangmangag, kat maawatan tayo kadi. Our enemy is not our brothers and sisters in the Lord. So nga, Ephesians chapter 6, verse 12, kakabsat, imbaga na di jay, against principalities, against spiritual wickedness in high places. Inaramat laang ni Satanas ni Herodes, tapno ti iglesia kakabsat kat may dadanas. Ngam kitain nyo, nuhan pa'y nga panawon ni Peter, imbes nga maisalangan iti kamatayan, the other day, the feast of the unleavened bread, kakabsat, madinatuloy, nagtrabaho ni Apo, gaputi kararag, ti iglesia. Iso nga, we need each other. Pray for one another, that ye may be healed, and the prayer of the righteous availeth much. That the conclusion, the prayer of the righteous availeth much. Imbaga na kakabsat, the prayer of faith will save the sick. If he committed sin, mapakawan tupay. Basahin nyo, kakabsat, James chapter 5, verse 13 to 16. Maredayaw ti Apo ni Apo Diyos, mang bendisyon tunggal may sa kada tayo. Kakabsat, maredayaw ti Apo, gyamang kami ti sa Apo. Nangagmin, ti may papankin ni Peter. Ti pan nakaibalod na, ken panagkararag dagiti iglesia. Han nga namin pinsan Apo, nga naibaga kada kami dayto. Nga madamanan baro Apo, nga mga inted mo kada kami. Your spoken word, O God. Adamanan baro Apo, nga naamuan mi itangal daw. Han mi kadi nga lilipatan Apo, ti panakiksar-sarita mi ken ka. Kasangwarang nga agtrabaho kami para kadagiti tao. Sika umuna nga kasarita mi Apo. Sika kaditi may ayo kada kami. Kas imbagam iti Psalm 37 verse 4. Delight thyself unto the Lord and He will give you the desires of thine heart. May ayo ka kadi Apo iti biyag mi. I-bless mo tunggal maysa. Patibkerem dagiti pamati mi. Anyaman Apo, ti area ti biyag mi nga kasla marepet kami Lord dagita nga kaukawar Apo marakrak da baban iti nagan ni Apo mi nga Jesus. Yamyaman kami launa iti balegi Apo. Italagkuken katunggal may sa baban tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen.
Naibagal to tayo aming karabs. So great you've been able to join us in this Sunday service of United Christian Outreach Ministries Incorporated. I hope that your faith is filled with the Holy Spirit. If you have any prayer request or if you would want to connect with us, we are happy to talk to you in our Facebook page at United Christian Outreach Ministries Incorporated. And together, let's all make Jesus faithful. RPN Radio Philippines Network.